Ako znamo da je sve u univerzumu energija i da misli, emocije i reči stvaraju vibracije koje oblikuju naš život, jasno je koliku moć imamo. Usmjeravanjem svesti ka ljubavi, najvišoj frekvenciji, podižemo vibraciju i otvaramo vrata novim mogućnostima. Ljubav, kao najviša vibracija, donosi mir, harmoniju i snagu, dok se niže vibracije, izražene kroz strah, sumnju i tugu, pojavljuju kao prirodni deo našeg iskustva. Ključ leži u sposobnosti da transformišemo negativnu energiju u pozitivnu, da prebacimo stanje sa tame na svetlost. Usmjeravanje misli ka pozitivnim slikama, zamišljanje ljubavi, sreće i uspjeha dok se duboko diše, oslobađa od stresa i stvara oslonac unutrašnjeg mira. Energija ljubavi, kada se neguje, postaje pokretač visokih vibracija koje ne samo da isceljuju nas, već i šire tu svetlost na sve oko nas. Pevanje, kao moćan alat, stvara harmoničan zvuk koji usklađuje telo i dušu, dok svesnost sopstvenih emocija omogućava nam da prepoznamo i transformišemo svaki trenutak emotivnog doživljaja. Kada preuzmemo kontrolu nad svojim vibracijama, postajemo kreatori svoje stvarnosti, osnaženi sposobnošću da svojim unutrašnjim svetlom osvetlimo i one koji su u tami. Ne dozvolite da vas obuzmu tamni trenuci, usmerite svoju svest ka svetlu, jer svaka pozitivna misao i svaki iskren osmeh imaju moć da promene svet oko vas. Preuzmite inicijativu, negujte ljubav i radost, jer u svakom od nas leži neiscrpna snaga da kreiramo život ispunjen harmonijom i svetlošću. Pretvorite minus u plus, jer svaka negativna emocija je prilika za rast i transformaciju.